Cheraw Ruakhatlak line nam lam Ruakhatlak hi atro bula chuan right chia thi te tharau thana lam ani hun local zela bu zai na le khwang choina te po kan alo ni ta zela tun lai huna phe chuan malai anga ani na taka man hun le mun po om to lem lawa chu wang chuan kut ni wang kha le ti pui ni khwaten nam ziarang phaulan na le choinun nan arem dana piangin kan ani ta zelani tulaya Ruakhatlak kan ti tak mai ro kha ti hi atira chuan ruakha ti na ani zok ma chumi omzia chu thi chia thi sar thi ruang ti na ani pipu te huna khan mithi anomin an tharau chu mithi khwa kal train le san thi te ro chu an tharawin mithi khwa panhal mani lo tura an ngai thina abik takin nu naw chunga thi rai che anom hian an tharau chu mithi khokal gong pa ngaya kal lovin gong danga akal ni in an ngai thin chu wangin ruang an song bol dan po adang lam deu bika hadam takle thamong taka an tharau akal theinan ti in an tharau thanan nula le tlangwal ten Ruakhatlak hi alam thin ani ti phung lenga chuan Baptist missionary pizirtiri Miss E.M. Chapman chuan alo pangten ten phong pui bial an fanlain Cheraw khwa helam hi an lam lai apua moya ti mawangin serkon an thin nuwa an kan vea Cheraw ti chu lam thiam lavin Cheraw ti in alam tamai nin soyen om adik nge yem ti ero sha ta harhle ziak tu chen khat soidan chuan Cheraw hi lusei zinga chuan man lai atangin zam kha enga no pangten entir limnan an kan thina sukte le thingfak te an khong thina achang chuan chunga chuan keiro le nula te po delve thinin alotlang lon ta deu dewa mizot nam lam zinga lar berpol alo ta hialani anti Cheraw kan tiang hi akan dan ai ang mial kan dan in ang chia lo ma se nam sang le ram sangin kan ve hlok ti kan che thei ome Burma, China, Thailand, Cambodia, Malaysia, Vietnam le Philippines sa te po ming sang puin alo kan ve thin ni in hilama han zinde an muna mute chuan an soya hei hian tha tu bul khat in naite kan ni ti ati chiang le ome